Myntri pada pay ke tenat ke koi ke kia ke Dr. Amprin Lingdo mentara sengi ke lahir Shong ston ben pelong ke Jingjurip ki Jaka jing Sumar ha ke than ki bakentup ya ke Maternal and Child Hospital ke TB Hospital bet kumjuru ke Ston Civil Hospital. Nakaliang juga Myntri Hadien ke Jingjurip ya kita ki lai teli ki Jaka jing Sumar ha ston kalau kot ya baro ki Ophisar ba ikinong trei ke koi ke kia panyatai sani halor ki babun ki jingdon kam ben pinbit pinbiang ya ke Jaka ju Sumar hapo ke district habai kren shakila patai kubur Hadien ke Jingialang bat ki officer ke tenat ke koi ke kia ke kong ampring kala ong ba kum ke Myntri ke don kam ben let chaman lagi district ben jurep ya ke jinglong jingman jong ki Jaka ai jing Sumar halor ke jingrano ki tiar na MCH ston kala ong ba namar ke baka sarkar ke tiang ba yo ki tiar balabu ha MCH ston ka ba om patrika menta Kinsa seniau no kumta lara no shan mau kerwat ke badana Southwest Coast Hills District ke badang duna badan kam ya kitiar pada habaya day ke MCH ston kal ai da ko order ke batmai banang wanra biang ya kitiar Shushu bakali lanu ke sarkar ke don jingtmu ban pleno ya ke MCH ke badan ston ketika Myntri kam shimla jubab syai hendai kala Shong kum ke Myntri kelawan ban yoi bat yo sngo ya jingdon kam bat ke Shong sahaki emagi ke West Coast Hills bakin penkria balada ke sorka kalak ban le tang san na ka shuporu kata kalak ban unra jing mentoy ke bakrau ya upai ba Kum ka minister jong ka health nga don kam man le chaman ka district bangan dalay nga don kam bangan tek man ka block ti kani gedi ka first na kata kasim ka balingkong bang ya kendu man yaki MLAs jong ka West Coast Hills Idon sangut ki MLAs ni kemensyibun ni DC idon lang bat ni kilawan lang u MD jong ka NHM YS jungi urang kumar u principal secretary jungi udon online ki MLAs ki doctors barok ki MOs jong ka ni entire region gila khot lang ki bat neng ila yayo pangini theory ki berpun kita ki issues ki bangidon kamban mi bat ban pet kawai kalong ka issue jong ka kamian maternal MCH hospital ni hapo ston nila hapan shift itu equipments na marla na do slice out some snem nila ki equipments meeting bayo equipments ki snew no tingila irai bato minira no shwa sama shapo mo kwat baduna kita kitiar ba ki operation tables ki operation lights ki instruments kum kita ki balik si lada pisubu hapo ka storage ki sarang no ban kan jenjar ban pendam kam kin snew no in the meanwhile padeng gila nang wanlam susu kiar gila ai new orders na kabanta kiar ni niyo kren ya ki medical officers na bro sodong ki don ki medical officers ki don problems ki kren pangkala ki kren pangka kren pang ka jingduna manpower ka transfer ki nurses ki kren pang taru hikum kani ka jat review meeting nilong very important but EDC la shim khialem ya kita ki jingko jinam MLAs juni matnang ne shakmat ni don sansnem duna khandit man pendep at least la dangila manle supposedly ki babha na kabita ban pengklanya ka kwat kya hakachakan ng pendong ngataray tani ka sarkar kanla pagle shibun ki kam kalala manle shibun ki kam nam takibong sosyo ngalawan ngalayo snow ngalayo dimentakin penkre iki reports repair ki emali baro laong iki menta kilik phai ki constituency lik pen ke ka bangidon kambanle on priority ninum la banle lut amban naka shipau la nila banle san ngataray ka achievement jungi ka target jungi kala alam ka bupit ka bapiang hi ki nakabentaki yung song mangiwan banjurip na taginong song om nang tayo ladi